Ghana no so we president ya yenim wa hini bi akayewura ene se ahemfu ni ye o ahemfu wa but na me ka se edin no me dem penifu ase se obaye no wonim ye wura no onim do ma hene ancestors no ono anankasa na ancestors no unze mbembe ye video se ono anankasa na ancestors no poni na tiko pie na tiko na akamle kitwa bi eni huase ne nyema bibire bede be happen unze se dey do sampa hene so to kwase funu wa na to ne de akeka enti one man or be go ze wa paba ndi aka no de be ko ma so in spiritual no Lumba ni sama enye sama twentwen se ni sama sama twentwen a kiboze nkeba be ka Lumba ni sama sama twentwen Lumba wona nam Lumba wosu Lumba na sumudwo enye sama antoa but ebesini sama antoa uze sama antoa ya de bi se wa flow woni na ye dey kwa sama yeah by your punishment bi won mesini sama antoa ya wa manfo ankaza omglo no wo mu pese Lumba mfa contract mu no mo bless as be pay revenge yeah, because of abusia peni. Asema yanyi wa asem no. Because of the abusia peni no ye no. Eye nkrofobia sunsun no ensolve spirituality no. Lumba ye nyanye. Omu wi afofro beza bebom. Omu ka asem wi afofro ba bebom. O de bonede de to na save video wi. O ze ye bi before no. Ye form ya matla. Ye check e de bi afeseka, ye check no spiritual. But me mazem bi am me check spiritual, me check physical. Wo mi sunsun ni. Enti nipa na wonu nipa na wa mehwe no wo wudi a oba be kuna ye esmis na wo kwa wo bom pese nipa ni na be kuna na enti o ye Odo Broni ana se timliga ye de yin na ne de mpaibo eta Odo Broni achi se obedi nkunim every day bia na me company fanim bia no me slam mpaibo ma no na tule na aso me slam bambo ye de ema no na enze nkunim die beba omo de ne be nante but ewie peye MPANINSEM TV Kadesa ni so MPANINSEM TV na woni bi so ahwe no apart me chen onye hoho e MPANINSEM TV so on de dan de nyina ni di komo na nsem wo na aja wa tight kakra na ofre na osimpanifo se ohwehwe wiem na ohwe sunsum de ekọ na onfamesum yenti se hu se ye ne di komo e MPANINSEM TV so acha kakra enye ne bua pae na osiesie no se o twani sunsum anim na wahwe de sunsum de mama nemom so how nya mane bi da so a so for the numbers no na efrem na anini ni nkobo o wadaje emani papa san say wo how no amane e wo kwadanda nti ana sunsum ni abofo eni na honhom ni omna nyina adina bedue abefo entita fidie so say omeboa na so abrabo no etimi nyina bra nti ba wada so ne wedi nkobo numbers na de ni mu boyi no ene nkasa na also o ha no etu entwa ene ye bedin komo area fa Germany president His Excellency Frank Walter Senior wa obepimo Ghana ha okupim Asantehene nimu a sumnya hene ene bafo se kwa mikata krachi ni nananum bi eka ho ene kokoshia ne kwa na kotoko hene ni din komo na the interesting part of the story is woni yenuan kodan kitinkiti di agro eno achi Asantehene emma no asesejwa na question obusa ye no say capital for na ya na de that's way to say was say David catch every day nya capital for na you we omo amode omo sansa na dwuma for na omo ankasa de omo sa na anwene omo ana anwene sa de wenti we de nya capital for dwuma capital for timi yes dwuma we na akoye asire e wo na dusua ye be sanso di komo kakra e de afa enu Charles Kodefosu ni wo no ho Prime officer se mi ba nyina wose dabi menka bia kopem se sunsun ne be ma kwan se menka bi na ene so ye bedi mu komo kakra tika no na ne komo no ye ni nemom ye hia poteni se sunsun komo ana yedi edifa sanse dudu ana ka ni so ne mum de o ka sunsun Lord Paimon enia bi aboko edifa da ulma de penifo ase hey wachum aso ache mitimi ba wasu dabi chama se aje ne mbrelu se aje bia no ya ti de honhom be de ebeka aha wonya honhom na ma ya anya abutim keka okay wodi ani di ma honhom onto za honhom be de ene obeka sans na ozo otuma de aka okay odo bia mgaza wo yesu nyuma na za ompese wasma obeka de nu ase bebre wa always nya confirmation ya de every umpenifo no ho no okay asana obeka sa okay tini bua wo frame an mabotu aguna na ada ye de abamu no yes
Lord, and then someone I'm sure be a good anim daga. Germany president, His Excellency Frank Walter about Ghana. I think that this is the second time I about 2017, and I was also about 2025. Only up in Sobinya, Kasasi, a far one ma a yensan Juma any day. The spiritually was it arranged, and I say now on my feeling of person about Ghana keke and over. Yo, medawas na ya che tifu na. Unze da bia mikazi mise azazu is na yet no. Yet as of physical but be a basic and happen spiritual. Okay. Spiritual communication na day aye adwuma. Tine was oba no oba so a Asantehene mu house na yeso we day. Wodi na ni ye day e betchile. O say wo hwe existing regions. Regions na wa hene. And oba na mze de oba bi odika ko yakra ogodi president ebe 3 days. Oba Sunday. Ana oba Kumasenura. Yeah. Which is Tuesday. Mbo. Inti bizazare inti na wanko akra enkran hene ho. Anu wanko kofodu ahene ho. Na watra sankro na ba Asante region. Opem so ho. Spiritual communication. Unse da biamka se ahensem no ho. Ya de dimu pa ye sunsumu. Okay. The sunsumu sam no enulu akire be den se wo so betima konati mpinifo amoya da aba wo man mu. Na wo hwe wira nipari tu bi obefri outside Ghana bi obeba o man we mu bia no ye wura nim no oba wo dey study ya wo behu sunsumu no ekwa animu nti sunsumu no spiritual connection spiritual attraction etwen okay nti sunsumu sam ko ni manazu ko ni asam ko ni mu wo say etwen nipari tu for day eba but say eba say ya de ana nipari do na bisa ne say say yes ipeja o my Ghana dia ero kotoko hene say bi nyam na metra cha me adwuma asem na me busa wo the basi a the other regions na aka no omuntimi nya connection ene nanan ma cha me eni nkomo so ene say papa ya bade ene yenso enka ebe pese benya eda ba akubia na sima kakra na ko no so ye de ensa ato ni sayem na wa cha ye bi na ene so eni munyam ni bi akaye the tiani say unse mikaze adie bi ebezu on spiritual ebezi in physical bia no happen was spiritual. Okay. In the spiritual and by bia wodina ni betchile hon man na physical wodina ni betchile. In the spiritual no ba no obeche wura kotoko hene no. Say okoche kofodu ahene a physical na wasesi. In the sisa na uni wa ibia say obeto nsa friend say obesa obeche no enye yi. Say nka ye wade bi say nka e bia nko ba suatini hene eba ye no so tonsa fle Ghana ahemfu bebre mom be hia baziwe na amasa any the was spiritual and one was a physical. Why do you always turn everything into spiritual? I say the bia no as a musunsum nipa for mama sunsum ni boye hu o nyoma bebre because ye banum so a yesi sunsum ye bedidi a yesi sunsum ye dware a sunsum ahensam nso a hu na ni so na ye baba baje mpe wan so a eno so yasa de ire sunsum unse entina da biam gazim ze amanyosem politics ye de kokromoti na ekoyi ba ahensam no akunwa na chusu sahini ye nyawdi ana kwata so nkunwa na timi panishe enti bibia besu ze ezia me no wuti he share ye be share ye si was spiritual ze ezi was spiritual ni ntimi share the spiritual confirm say ye be share we was ye share o dana za de be tun e happen was spiritual the spiritual na de atun ye da de ntimi nchim enti bibia happen as always be na happen spiritual. That is why obitimi enya esodaye na wanya sika se tam so be so na ne ho popra o be so daye mo jagata na ojo so be so na bab ya de bi se unza ya na mpelfo kaze mi se adebu ani so ne de akoda yim me za wo kaje mze ani so ne de koda yim a me me challenge o because da ye so eye bla nyampon ne nipa kasa. Okay. Yeah, because atama na vision eni wo no na nyampon kasa chire nipa da ye so mu the ones mbeka ze Germany hini wabeba Ghana obeba obedi obe ewura wabedi some 3 days spiritual happen enti de ya waba hona ne woso oba nti ebudaza de no oba no kwacha ewura
John Mahama no. One guy was my better president Mahama de na mamenko gamanche ho. Na menko chiano. It happen, it didn't me happen. Okay. Yeah, it did happen and one was a day. AC. My musa soon say Mosha. Sa connection you koswa. And fast with dear ben na ordinary Ghanaians. Ye na ye de ani hwe bie ye ka bie ye mene ho ntesu. And fast with dear ben na ye benya wo. And fast with dear bebre ba the attempt say ye wani mabi won man e kokoa mu asem. So ba ye wura hoyi en komodi bebre ni arrangement bebre ne be dey e be koso. Eye mo bebre ni benya firi ne nchen. But enye bibia ni ewura betim dey dey abatuja. O say Ghana na times no se benya bibi every foreigners no no a eye wo president for no times na ewura di mu pa. Yeah. Ndwe no abande be no baza ewura president mama kwa request enema bi a wo say ewura zo de na no ye dey etum. Yeah. But ewura na no tum ewura mi ma to be ka say president mama will request bibi say free Germany president in China. Na me na me ma no tum ma yensa ye dey. E kan ANC. This is your project which is worth of 5.6 million euros. Oh, Ghana. Yes, in this project no, and no matter how one president member be to converse be consult you da. And na di hun kombo. In the area na be mani mulu and as you na be share point so onye. Na the faso dey be dey. E be ba. You know me dey am ka Ghana no. So you president ya. Yeni mo hin bi aka ewura. Sasa we use the bi ameka. And let's say I'm from here. I'm for but I know because a dino any yenim. So what I say, and dinner then you can Asantehene outside foreigners from the kind of Ghana here. Yeah. Yes, into Amunamo bar, when you say Ghana and your kin back, but I can 1 year day. Yeah, Babes here. Okay. Internet at times no move free outside the bar. So Mbaga president, be president, you know, move back Kumasi. I don't know money because the history no and no minim and also no can once. Well, more be answer kaka na ya poni ho dia to internet. So say from airport to anane your honti mo amunya bi hwe so ko MPANINSEM TV abenya bi ahwe from airport sa enti eno na onhwe bi kama. Did o ze wo sha oba ye no Biblia as president mama ekohia no bamo no ene as no woni ni kogina ba bi also ye the pilot woni ni kogina ba Bawo say you Otumfuo when you want to question no Sumenya hene Osman Sumenya ne chama hene no mo question Asantehene be nkomi yes ene tira mamle ni dibire ene jeze amanyosem ne beto ahensem ye went me to two na za medicator na za nyum ko kwa question no awozo mo question no ni ba ye wula ni ye went me to na za independent me kwa question na airport na me ni na ye dey azaba manhia da ye nyane sa awozi asuma yes. Internet that I'm kaze. There's no way say president was listening my wahene NC me woka me into. Okay. Aha. Okay. Say we be to na say pilot me kwa go share airport na me na sa banda bi. O say mo kofa na mo ne ba ye wura nim. Ono wetina konya so on sorry. Okay. Na wo be ba betia no. Okay. Tie sa na tie. Tie na no eyanigye. Yeah. Eyanigye na me da bi am kaze mi MPANINSEM ase se obaye no woni ye wura no enim do ma hene woni ye wura wabaye wura ho wan kodoma na se mi nim so atia wa se ase to mi mani sampani wo se mi ka se ancestors no ono ana kasa na ancestors no wo se mbembe ye video se ono ana kasa na ancestors no poni na tiko pie na tiko na akamle kitwa bi eni huase ne nyema bibile bede be happen when na betwa video ni so wokaya yeah onye ze dey do sampahene so onye ze ntokwa se funu wa na ato ne dey akeka okay enti one man or be go ze wa paba ndi aka no de be ko maaso emma ya aka no de be ko maaso wo de ko maaso na je wa pem no enti da bia mka ze mi anya ne life man no wo da bia mka ze schedule fi no ye nka no sabi wonya bofra ne de nima ye dey aye form schedule fi no ye nya me tumi kase is also for na zo ni pan be ko ade akopim ni schedule fi a e won ye woni won ne dey
asem is a wuni pedi aso betumi no won na di asie di a ene ne yebehwe okay Lord my ewura asante this year akoso kwa abre ene search this year Charles Kojofosu isa say nti asearch abam no tukotena ewum and say Charles Kojofosu nti bi ewo search nsuta ena akoso so ankasa na nti ankasa ewo na wohwe bra wo wuye na yiye ho sensem aye watimi wakame we ayi say abusuapani mempene entamkase ebam ene ho sensem bebrebe na no ada kra de na asa ama hena himfie ehun se onu akasa ni nuaba akoso abrempoma ene abusuapani kofi usu o maka bo mama abusuapani afena fono ala feri de yetete ne se o mukosi aso mkoka abusu asema kai tentam asa hwiegu Lord ade na ekoso Lumba sama de ebisa ne se nsam na ekokoso no amane sama ya sama twentwen ana se ewe sa na se esie etira sa ni ngwase we yedi gu Lumba emu ase egu nanim ase ana se ewe so mu yahu de ama ya no koso atena nipa dodo na emu sa na musi hu no mi ni ameda wase one on se de bia ni amika se mi se ewiase won so wo wiase a one adia na ye pa so betu nchi ye de eyi na be se nka bomu ebebo abusuam ya abusuapeni no one wa habusua no was onze na wotweda no me meteze ase wase akoso ase wa ana enye wenim no ndi akoso ase wa na be yekuna umdi na odwe no bia very ase wase onim Odo Broni ase wa abusuapeni wanu abede abe true abusuapeni no mamboni was akoso ase wa ne Odo Broni court nsensem ni na no one abulumba ho fi edi alumba beje to honum amafo di anigie beye na ye na se amafo paba ose ye na eti amafo ni so edi wa busuapeni bisaze ye kasa busuapeni wasede ne sei obuse wasede nse leto bi ahwe se sumdue odo ne kuru ye dey ebeba busuam ne menya busuapeni sa tete ni pantem Jeze Odo Broni na akoso ade se wa de tipoda yi jeze wan kasa no was wan kasa wu abusu na kasa no jeze confusion asa ye de asi se wo enipa na wo mpe na asem na opese wo se ni dia na opese wo se na chi in spiritual no Lumba ne saman enye sama twentwen okay yeah ne saman enye sama twentwen se ne saman sama twentwen a kiboze nke ba beka Lumba ne saman sama twentwen Lumba won nam Lumba wo su Lumba na sumudwo no cause Lumba no ono no kingdom na wo mu no ne hoto no na nije wasle nipa do mu no ye no no wasle na obepeda no se busuapeni ni se busuafo so mo nhwe emasumdwe ma na so mo Lumba enkoda din a ono aka se bepeda no awon se ne ka se mi se peni wie mantemante ye obi won mo na ni hwa de din na mle ese no no amma na ho so isabi na Lumba ba be does it mean say ebeye samantoa na enye samantoa but ebesni samantoa onze samantoa ya de bi se wa flow woni na ye dey yeah but your punishment be one mesni samantoa wow yeah our punishment be one mesni samantoa because ya wa manfo an ka se o mglo no o mu pese Lumba amfa contract mo no mo bless be pay revenge yeah because of abusuapeni asema anyi o masem no because of the abusuapeni no ye no eye nkrofobia hi yeah eye nkrofobia hi because ye musa se Lumba ma mi wu ye no abusuapeni wo ka Lumba ni ni nuam ben ne ho ana wan ka men be ni pa no wu ye no na ye abusuapeni fine abusuapeni hwe na se o de hwe no God mami mo according to the yatete ene se wabra na Lumba maame afiri mu no abusuapeni we no nyanya abusuapeni no ye wofa nso be de yatete according to ono akasa ne ba ekwase wa bia o ye wofa Ghana ha o ye wofa so wunu aba na ne mawu
ndu nua man na nimba wu a wudi ade man ye because wo your ba wutimi du nua ba ade okay enti wutimi kan wo fasefo no ebɛn ehye wo yem de sɛ wo awomba okay ana meboa yeah yem de sɛ Lumba ma mi wo ebisi ye ntiti bi sa de yes ebisi because the day than the canton wo kan say e ma mi wu odi agyaw yeah I was there nti yeah nyina unya bi Lumba ye polo pala nyina ko enti bi say entama ni nya Lumba ni aba ne kan ya no man the canton because e wo ya wo shiri wo mumu. But according to the answer yet say ebi mo kire say maame na kasa so obi na epie penalty kwase wo hia sika bi na ode yes ade da bi enye obi na epie penalty ko na buzaze Lumba yi eya ikitwa enti aye be na ni nuaba ni pe wo sika be no pe wo ye no wonya a obi ko penalty ko eye no kula bi na enye dey enne di babuze be no hwe ne ma yi yesi ye kama funu no ni ye kama dampan de odi ye wunu anya ode no obi de ye wanya ode memfenye wunu okay so ade ase se me na wo dwan adwene wo chena se de same thing wo so better form is out of form na asamba hu se ye wu se ye be ye ode se no de dia ene hwe na sumdwe mra because no me te see on the seas na nkumbe yi no be se ade agu no enya nyi se court ka asem ni wie e be asem no court oni ma me nkasem bi efunu won ye wade bi se enipa ne te ahye wo ya ban de hye be efunu bi enu a wo ye se ya ban de aban funu wade ase ya busuan de ya busuan de ya na busuan no sutini abusuan pani mo enti efunu de ya busuan de ban se enipa ne te ase na se kla we mu di a wo ya ban nipa bo de ntomo be wu na kla be firi mu no wonya aban de ya busuan de aban timi kasimi ba ba ji funu no aye ye sa ba kaso wo ye kwa still na ya busuan fo na ye ba ba de so wo support so what the make na say aha endure nu ya busuan de ya endi ya busuan fo na so mo hwe na asumdue ne kuru ye dey eba was is here ni aba intamo ke so man sha kan tam there's no way say court wait na train and tam na to atwen say mun fosie well Friday na sama hene ni ono ne yakuma katachi bu abasa obesa atena asem ne so na omahwe ntam asem aka Friday akoto yewura nim na Friday yes Friday the call ye na sama hene and we say omugazo be even on the seas the entity aye tete ni say court so ma yete say obi tena asem so full 1 week into obesha say 14th na we 25th na odi asem ni nyina se de be ya asundue ni ntiase ebeba no matimi akoye yi no the 6 eti ye hwe entam no asem na say ebema ayi ni bi ebetwa ko eche kakra beti ye hwe say court beti ayi ni de eche de ebeko pa ebeko because sunsun no ensolve spirituality no Lumba ye nyanye ana ze Lumba ye no so ebeba so a wo say esi was spiritual on the say basic spiritual ma sunsun no ma ye Lumba ye no asa se physical mo betimi asa no matimi aye se sunsun no mo ye Lumba ye a physical mo ntimi nye e na so bo bebre enfo ma no nye dey embetu because sunsun no mo nya hu hwe ba ye no say Lumba ye ni ya tani ni posters they say na spiritual ye Lumba ye asana physical ze Lumba ye spiritual mo nya ya physical won't me be ye because idea bi na so spiritual asana ba physical okay and this is spiritual no Lumba ye na akoso ama wie peye asana physical no matimi abaye nya sa ebe kwa chiri oh okay okay enti lord nso de kakra ode wa ha ubehu se spiritual no se mehu so ma ye Lumba ye ma beka ye ba betwa video ama ni paso ati se spiritual no ma ye Lumba ye nse se kwa beda wo se physical no omutimi ye na se na sama ye mo ka asem no kra wi kra still enja da bi se wo de wo abonfu wo de wo ha ye se penidi diwi a na asamasa penidi dwaru ya ne nsu asa mbo omu ya foforo beza bebom omu ka se mu ya foforo ba bebom wo de bonede de to na save video wi ase omu de Ghana fo akoma di agro bi omu ka se mu wi a ade foforo beza unity aba wo de save video wi amanfo be fraka wo de save video no na bonede de to wa obeba aza be ka se lord adaze say asem say na wo kan say so na mate confirmation
Okay. Right, and Lord Palmer, the one who and on ye don't come or say the entire sofa be now for man to no, and yet Sammy and Nima some cows and I was somewhere. What to be? And then I was a catcher of war. Tina, no, I so you Lumba fana, fans of Charles Codu for Sudio, Umwamu, Odo Broni. Omompa bomunyaden. Baba as a Ghana for Umudi Lumba Reketuano attempt too much. There be no that no more no enye fair. Being so dimama Enye fair because Odo Broni yemisa say there be amika say so far what na ya leading hu amanawu. Konfo a okwati adura besa yale ni ama no ho ato no so mfa so far what na yale ni hu amanawu. Endi buzaza akosa se walumba yale ye no we. Why na tran no ho hwe no. Okay. So what they make na say. Endi so nipa no yale, enmepa me beze ni lumba yale kura no timba Ghana sako. Yeah. But what no wa hwe no, ama wa hwe no ni yale mu na wa hwe no no. Ide no ze mudi na tem. O ze ye before no. Ye form ya matla. Ye check e bi physical, ye check no spiritual. What I say, but me mustn't be a member check spiritual, me check physical. When you soon ni. Enti nipa na wonu nipa na wa amehwe no. O wudi a oba be kuna ye. Es means na wo kwa wo bomb pese nipa ni kuna be kuna na. Enti o ye Odo Broni ana say timliga. Oh, ye de yin na ne de mpaibo eta Odo Broni achi. Say obedi nkunim. Okay. Me dey every day bia na me company for nim bia no. Me slam mpaibo ma no. Na delay na so me slam bambo ye dey. Ema no. Na enze nkunim die beba. Omo de ne be nante but enwie pay. Okay. Wo me hye nu wase atono so enwie pay because ye dey bot because nipa na no na tena no. Yon forget say osua, yon forget say obaji obi kunu. What you say? Yon forget say na ma no. Okay. Bema dey say bema nwale baako. Waka. Bema nwale baako. Bema nwale baako enti say Lumba na ko say what na say Odo Broni enu Lumba betna enu na news. Enti em le say Lumba won wi na ko say won wi say Odo Broni Lumba tiana. Yes, so no onim pa. Yes, enti onim dia say we news. What you make na say? Okay. Odo Broni wanya akura say wo ya akura won timi bema anya dey. Entina. Fiano for say kwa yes wa wonsia. So what you say? Ana dey be because Odo no e ya akoma. Enti em le say dia dey na ko say we ya ma Lumba be fa Odo Broni. Okay. Obi nke na adie kwawo. Aso bi be ya de bia na wonyina so ana wodi won nti ansa na waye dey. Okay. Waye. Okay. Enti Odo Broni ye buzu di Bible ta na ja kwapim say be yi Lumba ye na yi awie. Okay. Na nkuni bi so be ko so adi. Okay. Odo Broni menim say spiritual father there but the over funny bia observe repamon ana menene din komo se bibi chi wa adwen a kan na hye ne so say sunsun komo ana me ba bia menene di yenina ni so na the offer na ni so no bia na me kase kwa na adi kan akoso wo sunsun mu a e ba na enu so ya bebisa na ono so adwen kire ni de wo hu eti MPANINSEM TV se bibi a kire wa adwen so numbers no ene da ho no fa na eni yeni komo. Share your views and your thoughts in the comment section here. Gidi say ebenya daje ni akenkan na bibia so etini atwati abedi ene afrie ye de wosi emepam ebehia me si form me agasa mabrewa aba pani abena adutumwa me nana me mame nti abrewa ko akura twedampo ya adoma 15th and then 16th of November ye ana ye abrewa ye ewo pakoso enti mo amu edi achi mo hwe ye nyina no mararoma momra na mabo abrewa eye hu tutuye ene da so no enti 15th and 16th ana ye abapani abna edi tumwa champima me nana ye na ye enti mo de so utimi ma mpani si awotwe wankodwa ne nwomako enti kakra bi adbe support si obia mabi makobam numbers in the screen so no but for one or two reasons in bacho 53 no me number 53 no menya problem kakra ewo screen no so nti ofre 09 na say WhatsApp 53 na o de so akwantu mu dia 53 no ana eye adwuma nemum wo Ghana dia me show omodia direct call no obefre 09 no
na bibia etimi atwate abusua medusi amesim yebesa so hia na yatoa yenkomo twetwe ne so makraw MPANINSEM TV